Yaro ya utrai. Ko himen ko para bay hau trai Jesus Christ. Mendagas ni nga ko ban hikaya pi sa kaway paka jimpao jonga Maria Tesoti. Kabala jia ha Amsterdam Netherlands. But ha iwe ikinte kabakerte ida Peterman batre kun secretary ha ka office. Nadus nem katkandais pa sauposan hadu katkandais pa sanpo kendai kaladon kumpa sanpo hindriutli ki jimpao jonga jingyoi pao jonga Maria Tesoti ha ka jingim jonga. But house name R1008 Lipo Tarik May Bishop Josel Marianus Pond Penskem ba Kalen Kalong Shisha ke Jimpao jonga Maria Tesoti Kalong Ban Burong. Kohiman ko para ka Jimpao jonga Maria Tesoti shaka ida Peterman Kalong Ban Pinnitu Yalade ba ka Maria Tesoti Kalong ka Te jonga Parte Baroka way. Our Lady of all nations. Bad kadba ka ida Peterman kabadan haying jongka ha ka arpo santarik mar katkindais pa sauposan kalayui kawe ka kente kaba pernai par saudom jongka kaladon ka jingshai. Bad kala penyetu yalade ba ngalong ka kami jongo bale kumjuro kala pinyeto yalade bangalong te bakardor Our Lady nanda kala I want tiliki kubar shaka ida Peterman kumba arpo santiliki kubar bad kala omro yaka hadu minta pila kon iya nga Maria minta nganlong ka te jongka parte baroka way. Bad kala ay bon gi kubor kabakadaw iyangi ban puson jiliyo hakamat bon jay ki jingi kai kompong kabadang jia haka parte kum nuksa iyaka atheism communism kabamod kine kilongi jingi kai bahikai persha ya ubale but kane kalanga jingikai kabahikai bamdon kam ubale ne bamdon ubale kibriu kibaim kalam ubale kum kine ke jingikai but ranka but born ki jingya umsnam ya ka tema ya ka bor jongo bamen ka Maria Tesoti ka wan shangi kum ka nungya nagabenta jongi baro. Bad hake por kadbanang jia ya ke jimpao jonga Maria Tesoti bad kalastang ben penyetu yalate ka te jonga parte baroka way house name katkindais pa sanpo she tarik November upabakue Pius Kadar la penbana bad penskem dokama jonga jingshim no ya ka Maria Tesoti shapane. Bad ka Maria Tesoti kalaong kaladon South Piliki dogma kabakadaw shay kadar ya ka jingim jonga Maria Tesoti haka perthe nanda kalaong sa kaway pat ka dogma kabala banlong kalong ya ka jinglong jonga Maria Tesoti habane kajinglong jonga Maria Tesoti kabeneng kalong ubay kabayatrelang bat ka jimpenim badu Chris kumjuro ya ka bor ya silem jonga Maria Tesoti bat kumjuro ya ka jinglong banyarap ya ka benta bayarap ya ka parte baroka way te kane ka benta kalong kaba nang jia na beneng
Baro Southilike dogma ngitip, yaka jing shimno, yaka Maria Tesoti Shabane, yaka jinglong Tesoti Shijunam, yaka jimpun, yaka Maria Tesoti, Klempop, Tendrai, Bar, Kumjuru, yaka jinglong kumi, Jomubele. Renkat batkane, Kaneru kadeba longa dokama, kaba long kaba kam kerpang nagabenda jungi. Hapateng kineki kubor baro kamaria Tesoti kadang kendu yengi baro badang pensauto yengi baro kalem maka kalem ka jingerap joka ngimla banyad lai nak babon jai ki jinge kabang ya kendo hakane ka parthai ban lai na baro jai ki jingi kai bakala ki herasi babon jai but ki jinglong ka baseniu ni don kam yang ka jingerap jonga Maria Tesoti kabamod namarba ka Maria Tesoti ka syang habene penyesai nagabenda jongi kala pinyetu yalade bakalonga te jonga parte baroka we to kala don ro kawai ka jingduai kaba kala hikai ya ka eda perdarman bantuai nagabenda ka parte ban pensulay ka parte daw mensiam bakui but pilaban duwai ru kaneka jingduai haba peduai sha ka Maria Tesoti jonga parte barokawe Our Lady of all nations ko himan ko para lemba keneka jingikai ka jonga ai pinangyo mensiam shushu ban yidia ka Maria Tesoti ban shania ya ka haka jingim ka jombi Ave Maria. Ublay badon bor baro en karkuyepi. Uppa badukon badomensium bakoi. Amen.